Il-membru parlamentari Ewropew, deputat mexxej tal-Labor Alex Agius-Saliba, għażel li fil-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Annwali Laburista jattakka lil Partit Nazzjonalista, sempliċement biex jifret u mhux jaqgħad. Ta' meta, ironikament, fl-istess diskors Agius-Saliba stess wissa dwar din il-mibeda. Il-mibeda u l-kattiverja tal-ftit ma trebbaħ l-ebda elezzjoni, ma trebbaħ l-ebda rispett. U tant kemm il-Partit Laburista jinsab f'paniku, il-verità donna dejqet lill-ex blogger is-MP Laburista u deputat mexxej ta' Roberta Vela. Dan kif sforzi il-paniku tiegħu ta' sħabu it-tanta jdawru l-attak fuq ħadd ieħor billi fost l-oħrajn kritika mhux biss lill-Partit Nazzjonalista iżda lil membri parlamentari Ewropej barranin li jpoġġu ma' ġenbu fi Brussell. Iżda ma waqafx hawn. Għaliex? Alex Agius-Saliba, il fid-diskors tiegħu prova jpinġi lilu nnifsu ta' paladin tal-paċi u l-politika imparzjali f'ġieħ id-demokrazija, attakka b'negattività assoluta id-dritt il-ċittadin illi jipprotesta. War minn hekk ivvinta gidba dwar il-Partit Nazzjonalista biex jipprova jimmina lil-laqdiet taż-żgħażagħ u laqdiet ambjentali. Qegħdin jikkoordinaw saħansitra protesta sena għandha ma nafx kemm il-ġimgħa. Għandhom il-fuq minn 360 ġurnata, iwa minn dawk il-ġranet kollha. Tagħmel protesta nazzjonali f'dik l-unika ġurnata fis-sena illi kulħadd ikun jgħid isegwi dan l-aktar eżerċizzju importanti illi kull gvern madwar id-dinja jagħmel. Iridu jorganizzaw protesta nazzjonali. Jekk mhux paniku dak, nistaqsi il-paniku x'inhu. Skont Agius-Saliba, Ġustizzja għal Artna, organizzazzjoni li ffurmaw parti minna, Wirt iż-Żejtun, Residenti tal-Qrendi, Ramblers Malta, Residenti Beltin, Żminijietna li ixxelluk, Pembroke Residents, Repubblika, Marsaxlok Residents, l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Kriminoloġija, Moviment Graffiti, KSU, Pen Malta, Marsa Scala Resident Network, il-Gazzetti Molto Today u l-lum, Wirtawdex, Dillart Helwa, BirdLife Malta, Laqda Studenti tal-Liġi, Aditus, l-MGRM, fost oħrajn, skont Agius-Saliba, dawn kollha huma parti mill-Partit Nazzjonalista. Attak sfaċċat bil-Partit Laburista fil-konfront ta' dawn l-NGOs u laqdiet varji li jridu jwasslu leħnhom kontra ir-riforma fil-liġi tal-ippjanar li qed jimbottaw Roberta Vela, Alex Agius-Saliba u Samhom.